Hubleye pi warok ki perlok ki was nyau suk wow up ye ki khubor how new channel ki khubor ki wakwa open snyau chapi wa pynmih ka yung bichar da ka non-bailable warrant yo kem yo M.D.C uwada yoot na ka any hawa kamte chaiwan yo utiu M.D.C wo yoot te ton up ye gani khubor hadu wakut khanang wa yo tip iye wa sakhet te chwa wo sdangi chiki khubor ladam pu emu depu subscribe your new channel nya bhai subscribe we ngat how to bell we em hai tu khanang wa yo pting cho cho phi yo yigi khubor wa thame te ton sdangi chiki khubor he yeto we cha pan bad u M.D.C wa panem kam bakla u ya ka farmhouse yong o ka wada tip kam ka Rimpu Bagan he wo le yigi kam percha an hadu o pan man ya ka kam ka thabo kan thai ka wa em ha Edenbari Tura nei liang ka yung bichar u chief judicial magistrate ka tura da pynmih u ya ka non-bailable warrant yo kem ya o uti u M.D.C u wada tip kam u Pnar and MARAK Uwaman kam u Vice President ka Meghalaya BJP kam jo le u M.D.A ka tura da wir u nadu ka tugas ngi wa kanre ki pulit ya ka farmhouse u we da yoot u cha Delhi yo ya chem wa ki he ka party BJP hei wa da kantaj u le ya warok ki wa da cha pan bad u dei wa ong wa u to ubru wa khoj we ini warok to ki kam politics don hi yo pan bot nam ya o we kam jo le ya ka party BJP uti u M.D.C da ong ule wa em u yoot u na ka any tang wa dalai u cha Delhi du yo pan snyau tho don hi ye ki he ka party BJP kam wa de yo da snyau i ye ki khubor hakis ngi wa de dep wa uti u M.D.C da pan bat si ule ya u konrat sangma dei wa ong wa da pha u ye ki pulit wo lai siat yap ya o iwa myi uman da ong cho cho ule wakat ni das dang ka BJP u Klan Hagaro Hills hei wa u kam u kartong ka BJP da job election u natura kam te u konrat sangma da khuslai u hajrong ite warok nei liang ki pulit wanda ong ki wada pha wan pandem ya u Pnar Hasardar police station hakatu ka med arpho artarik tang wa yu sarwatin ya cha kem haki pulit da yoot uti u he jaine we nangkong da yoot u chagwati neite wan hadin wada tip ki yete wa yoot u chagwati da her wan u da ka airplane cha Delhi hakatu ka arpho so tarik uti u M.D.C to u ma bha we kam wa man kate da pynmih ka yung bichar da ka non-bailable warrant yo kem ya o katuna aite yoot u kam wa yoot khne u kem ki pulit ya o le kam wa kem khne hi chan